Sad, šta mene najviše vređa? Mene kao čoveka, kao ljudsko biće, kao komandanta, najviše vređaju izmišljotinja o broju poginulih u Dobrovoljačkoj ulici. I ja vam tvrdim da to nekome uopšte ni dan danas nije interes da se zna prava istina. Koliko je bilo poginulih? U Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi. 3. maja u Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi. Od toga 3 pukovnika. Doktor Radulović, Mihajlović Boško pukovnik i Sokić Miro pukovnik. Potpukovnik Božanić i jedna žena, Šuko Nurmela, muslimanka, koja je išla sa nama, nije htjela da ide, ona je sa nama išla, rekla idem sama, pa poginem. Eto, no nestiču poginem. I jedan vojnik, Tomović Zdravko iz Han Pijeska. Molim vas, od vojnika je poginuo samo Tomović Zdravko iz Han Pijeska. Ja ne znam šta je u tom svetu koji toliko dramatizuje tu Dobrovoljačku, te masakri, te haosi i tako dalje. Kad je bilo mnogo težih slučajeva i situacija. Ali je to u tom trenutku nekome trebalo. U politici, nažalost. Ljudima kojima su životi ljudi bezvredni. Šta se dogodilo u Dobrovoljačkoj ulici? Najveća je sramota i države i vojske i vas tamo, što niste našli za shodno da ja to davno objasnim, jer to samo ja znam i oni ljudi koji su bili. Nažalost, mnogi svet, čije su namere veoma sumnjive, ja čitam i u novinama i tako dalje, toliko izmišljaju oko te Dobrovoljačke ulice, to su Srbi, znate. Mene ne bi čudilo da to neprijatelj, onaj naš Definistani. Izmišljaju koje što, znate. Ali je činjenica da je 6 ljudi poginulo, a proneti su glasovi da je poginulo, meni su ovdje ljudi dolaze i kažu, čestiti ljudi koji su obmanuti, kaže Milutine sve, ali brate, izvrnuti je mnogo. Jedan kaže, koliko to ti imao, pa kaže, zadnja je cifra 199, pa ja sam ostane toliko imao u koloni. To su strašne stvari, to je propaganda, to nečije. Nije to slučajno, to je negdje u nekakvom centru pripremljeno. U kom centru? Kome bi najviše zamjerili? Ja mislim u Beogradu. Ko je to u Beogradu? Što se tiče vojnih ovih, mislim da je to Panić, Nedeljko Bošković, Ljubodrag Stojadinović,